Dobro večer ljudi, evo tražili ste kako se svira pjesma, dogovorili su rad 90-ih od Aberga. Znači ono što nam je potrebno je prije svega je gitara sa vratom gore i žicama. Ova nam tu dole prva ne treba. Onda nakon toga treba nam kabel koji jedva radi. I onda tu imamo pojačalo i kožna jakna, naravno opcionalna. Tuđman i Milošević da te jebu.